pozdrav ljudi, ja sam Benja sa Android BH kanala. Danas ću da vam kažem, da vam otkrijem 5 trikova za Android telefon. Možemo početi sa prvim trikom. Prvi trik je Game Booster. Ovdje imate, sad izaberete na primjer, evo ovo su sve moje igrice. Slučajno sam tu stavio Messenger, ali zanemarite ga. Evo ga. Vidite. Edite to. Izaberite na primjer evo ove dvije igrice i start. I prelazimo na drugi trik. Drugi trik je RAM Booster. Samo kliknete tu, jako jednostavno i to ovako izgleda. Drugi trik. Treći trik je ova korisna aplikacija. Znači, evo uzmimo, to vam je na primjer Messenger ako imate i imate nešto tu privatno što ne smije niko drugi da vidi i kako ćete to spriznati. Instalirate ovu aplikaciju, tako ona je isto kao i ostale ove aplikacije, besplatna na Google Playu. Messenger na primjer. Ovu aplikaciju, na početku ću vam pisati kako hoćete da stavite šifru, vi je podesite kako hoćete i tako vam bude. I sad ću da uđem u Messenger. Evo. Eto, mogli ste vidjeti. Četvrti trik je za fudbalere. Znači, ko voli fudbal, hoće da se bavi fudbalom, hoće finte da nauči, ovo je aplikacija za njega. Aplikacija se zove Soccer Tricks. Tu imamo i video, na primjer, kliknite tu. I sad, evo ga. Tu vam sve piše. Znači, i peti trik da kažem je za one koji žele da snimaju igrice sa svog telefona pošto nemaju kompjuter i hoće da snimaju samo ekran. Ovo je to ta aplikacija Mobi Zen. Evo sad upravo snimam s njom i eto. Znači jako je jednostavno. Evo vidite tu. Uđete u aplikaciju i izaće vam ova ikonica. Evo ova ikonica. Izaće vam, kliknete na nju, jako jednostavno i skontete. I eto. To bilo to što tiče ovog videa. Ukoliko vam se video svidio, like i subscribe. Ostavite, naravno. Vidimo se u sljedećem videu.